go amogela nna ke bile Original Richardson. Puso e tsweletse ka maitlamo a go rotloetsa setšhaba go fetola ka fa sentseng se dira dilo ka teng ka maikaelelo a go itepatepanya le maranyane le tlhabololo dikgwebo. Se se tlhalositswe ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa moletlong wa go ipelela ngwaga wa letsholo la Mindset Change kwa Seronga Maabane. Mojadi Moikuebelo wa bega ka maiteko a go thobola setšhaba sa lefatshe leno go ya pele lenaneo la thomontšha le nnile pinagare mo mananeo a puso mo go thabolole bontsi jwa matshelo le ga go ntse jalo letsholo la go fetola maikutlo dikakanyo le boitshwaro le tile ka nako e maleba ka ebile le tsamaelana le tebelopelo ya setšhaba ya 2036 e gatelelang gore lefatshe leno le fetogele go nna la itsholelo e ga godingwana. Ne ra ipa motlhala gore ra go tswella re gatela pele re hetola dilo ka ha re di bonang ka teng ka re dirang ka teng ile go amogela gore ha re ka ke ra hitlhella go 2036 ha re ka ke ra godisa itsholelo ka lebelo le re le eletsang gore re hitlhelle go 2036 ha re tswella re ira dilo ya ka ne ntse re di dira. Mosepelo wa rona o no sa khobe mo go lekanetseng, o no sa trepole mo go lekanetseng, o no sa sesele mo go lekanetseng, no le bonya. Se ne se batla gore mongwe le mongwe a ipotse gore ke tšhentšha eng gore maduo a tla oketsege. Letsholo le nnile le mothale o bonalang go ralla lefatshe leno. Gompieno ga o bona ke bua ke le ga jaana re tshela ka dilo tse le gore re ntse re dinyatsa re hitlhela le gore ke dilonyana hela ka kry-a tshela ka tsone. Batho bogologolo dilo tse di tshwana le bo dithapine ba di hitlhela dilo gompieno di a lwelwa mo di a lwelwa hela o hitlhela le gore ga o dirile mokete o sena thapite batho nkare ba ka go ngalela. Lemogang gore dikgomo tsa lona ke madi isang ko BMC le boelo e ke se le ka se boelwang even though re le mo kgaolong ya red zone go nna mo red zoning ga gore dikgomo ya gago ga e ka ke a rekiwa ka madi. Go itsetsepela mo go dirang kgwebo go tlhaloswa le konokono mo letsholong le la go fetola maikutlo dikakanyo le boitshwaro. Go tsa lobaka le le kae gore kgwebo e go goroga ko bankeng rona ra ithagana hela e sa pega sente e be ra go busiwa re be re hela pelo re be re latha mogopolo o nonneng. Go ipelela ngwaga letsholo le lentsi le simologile ke ka go etona ya puso ya lefatshe leno mo hetolo le go bereka mmogo mo go hetolong dikakanyo maitsholo le megopolo gareng ga Batswana ka maikaelelo a go tshegetsa itsholelo ya lefatshe leno. Mojadi Moikuebelo, Botswana Television. Banni ba Gaborone ba re lenaneo la go fetola ka fa dilo dintsi di dirwa ka teng le ba thusitse go fetola matshelo a bone ka go tla ka dikgwebo tse ba ka itsetsang ka tsone. Banni ba buile se mo tsatsing la go ipelela lenaneo la thomontšha le le neng le tshwaretswe kwa kgotleng ya Gaborone West ke o lebogile ra dipotsane. Banni ba toropo ya Gaborone ba ne ba phuthegetse kwa kgoteng ya Gaborone West o bua ka diphetogo tse di diragetseng mo matshelong a bone ga sa le lenaneo la go fetola dikakanyelo ka dilo di dirwang ka teng le simolola ka kgwedi ya Phukwi ngogola. Bontsi jwa dibui di tlhalositse ga lenaneo le ba thusitse go kgothala ka bangwe ba tswa go kopa madi a mananeo a puso jaaka tšhema le thuolo toto go simolola dikgwebo tse di potana. Jaanong mo Gaborone re ne ra helela re na le dikgwebo di le 4 tse ne re ka ra ke bua le gore ke megopolo ya go kgodisa dikgwebo tsa teng e le mene ke ta ena nkola gore ya ntha ene le project e leng gore e dira legong ka pampiri ya go tshweneng le go tawana ya bine le gore ke go tshwara ga dithapi e tswa go naledi e ngwe le gore ke e tswang go difatlhamolo le gore ba thabolola community park ba ngwe ba dira ba old naledi ba ne ba dira tire recycling. Mme ke ka kopa nna le mongwe wa paper brick wood go ntlala lego le re le dirang go apa mogodu sa pa sekampa masimo a mantsi mo a medile dithapi re ka dira ka one re le setšhaba go bona masimo a njesa ga ke a rekise. Re na le mo go teng leadership forum ke teledipele ya setšhaba ye tsentseng ba go kgobotlhe mo kgaolong ye tsentseng bone ba dula ditilo kana dikomiti tsa di ward development committee ye tsentseng baruti
lenaneo la go fetola dikakanyo le ikemiseditse go bula batswana matho go lemoga ga ba sa palelwe ke go ithelela tsotlhe tsa ba eletsang go di dira. Maikaelelo a magolo a lenaneo le ke go thusa lefatshe leno go atega mo maitemong a lone a go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Ke o lebogile Redipotsane, Botswana Television, Gaborone. Mo maitekong a go tlhabolola thuo ya dikgomo le dihutshane gore e nne ya boleng jo bo kwa godimo, lekgotla la LK Beef Ranchers le dirile buka e barui ba ka e dirisang go kwadisa leruo la bone le tsotlhe fela tse di amanang le thuo go akarediwa mekento le tsalo ya leruo. Le so mo kwaisi go logangitse pego e latelang. E re ka batswana ba gatetse pele mo go tsa thuo bogolo jang thuo ya dikgomo le dihutshane, dipalo tsa leruo la bone di nna di itemogela koketsego kana di fokotsega go ya ka diemo le malwetsi a aparetseng leruo la bone. Bontsi ba leruo ba bala palo ya leruo la bone fela go sa kwa le gope le gone gore leruo le tsoga jang. Go bona seo ba LKB Franchise ba dira buka ya kgatiso ya leruo e barui ba tla gatisa mekwalo ya dilo ka go farologana magareng ga tsone botsogo jwa leruo ka letsatsi le gore leruo le ja jang mo letsatsing. We are meeting the innovative part, agriculture. We are meeting the value chain, agriculture, because le ha re godisa or reproduce our own livestock, somewhere in between we need to also afford or accord Batswana assistance. Agriculture as a business. It has to be profitable. It has to be traceable. Leon quality. Quality as a reservoir. It le rekamusora go rekisetsa bo BMC EU market. It le rekamusora batla di thuso go bo thole tlotlo go bo SIDA go bo NDB. Ebe gona le traceability in what we are doing. So our record keeping books, they help with that because you are able to input data individually and also as herds monitor reproduction as well as we have to see if we are monitoring properly performance really schedule DVS, veterinary services, vaccination. We need to follow those through so that we are able to meet export markets. Bangwe ba barui ba netefatsa ha le bone ba sena gope ha ba kwadisa leruo la bone teng ka go le gantsi ba ikanya kwadiso e kwa ofising ya ba leruo. Buka le bua ka de tota bo baraki wa rona ga re itse ke gore ke utlwa ka lona dikgobo tsa rona go re la ha di tsala ha o tsa ba se ba ka yana o lebala gore kgobo e tsetswele ka ntlha ya gore ga gona ga o registerile te o ba botlhogo hela gore e tsetswe ka ngwaga wa gore kgwedi ga o itse go telele ga re kgona go re kgona go gongwe gore kgobo e tsetswele ka ke utlwa ka te e lebega e le mosola ka gore o kgona go lekanyetsa selekae sa kgobo gore kgobo e ha e tsabante e setse e godile le gore ke tlhokaletse ke kgobotse go nyaletse kgobotse kae go setse kae go na le ka ha re kwadisang dikgomo tsa rona ka teng gore ha kgomo e setse di tsetse ra go reka kwa ditheke kwa ha re sena go reka ditheke be re tla go tsenya mo dikgomong be re boela kwa be ra go di tsenya mo gone mo computer gone mo go na le ha ke kolanteng hela jaaka o bona ke kwadile mo pampiri yone. Le ha tsela Botswana le eme ka dinao go ruta barui ka thuo e tlhabologileng go netefatsa gore leruo le le mono Botswana ke la maemo a ntlha ka jalo tshologelo ke gore ga gona morui ope o tla sallang kwa morago. Le sego mo kwaisi BTV News gantsi. Mogolwane wa lekalana la Lea kwa kgaolong ya Kgalagadi North re go le baone Molefe o kgothaditse bagwebi go fetola ka fa ba ntseng ba dira dilo ka teng a re ba tshwanetse ba tsaya dikgwebo tsa bone ka tlhoafalo ba kwale madi a tswang le a tsenang mo kgwebong a re go dira jalo go ka ba kaela gore ba dira dipoelo kana jang. Re Molefe o buile se khansele ya Hukuntsi e ne e dirile ditshupo tsa kapei go roka le go lema kwa Kang ne o moduma. Re go le baone Molefe a re go kwala se se diragalang mo kgwebong go fa mogwebi lesedi le setshwantsho sa kgwebo ka jalo go nne motlhofo gore mogwebi a bone le go rarabolola diphoso go sa le nako mme se a re se thusa go baya kgwebo mo maemong a eletsegang. Mo bogampiekong
ka nthata tsa dikgwetlho tse di leng teng le competition e gola mo bogwebing re tshwanetse go leka thata gore re bapatse dikgwebo tsa rona ka gore go bapatsa kgwebo go ka go tisetsa di-customera ebile ga godisa di-customera tse o nang le tsone. mongwe wa batsenelela ditshupo tse o ne a kgothatsa beng ka ene go nna le lerato mo go se ba se dirang. O se ka ithoboga o se ka wa inyatsa gore never give up le ha o ka bo go na le dikgwetlho tse di ntseng jang mo businesseng ga go ke go tsamaiwa bonolo o ya go godimo le go tlase mme ha o itse gore o batla go a go gongwe o tshwanetse o itse gore ha o tsena ga le ga o kgotsa wa wa mme o se ka wa o kanane o we o riba mo kgone go tsoga o bo tsamaya bona gore o ka hetola eng ke le kgotlatsa go tswa ka metlhale e mesha ya go godisa kgwebo tsa lona a he nna hentse he kgotlatsa bokgoni jwethu he boze ka go bolaba he bona ba igotho he bapile nabo he bazego a re ba rotloetseng gore ba dire o mmolelle gore nna ke bona o ka kgona se gore a tla kgone gore a dire a kgone gore le ene a ikgakgamatse ka nako tse dingwe o ka re o le ke bahela o bo re o le ba jana o bo re o itse gore ke ipotsa gore a ke nna yole yo e leng gore ke ntse ke dira sone sele. bagwebi ba bane gape ba kgothadiwa go inakanya le mananeo a puso a tshwana le tšhamatšhama le thuo le tlotlo gareng ga mangwe go godisa dikgwebo tsa bone. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Mookamela mapodisi a Botswana mme Diana Marathe o tlhalositse fa moletlo wa go simolodisa kago ya diofisi tse dišwa tsa mapodisi tse di 20 le bofera tota le boroba bobedi kwa metseng e farologaneng go rala lefatshe leno o tla simolodisiwa semmuso ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kgwedi eno e le 20 mme Marathe o tlhalositse se kwa putigong ya babegakgang mono ga borone Tsholofelo Tombale ka pego. E re ka sepodisi sa Botswana se itlamile go isa ditlamelo kwa batsaneng bogolo jang ko di tlhaelang teng maiteko ao jaanong a atlegile ka jaana go na le thulaganyo ya go aga diofisi tseo mo nakong e le nngwe mo mafelong a farologaneng le a ka bophara mme Marathe a re tshimolodiso ya dikago tseo e tla dirwa kgwedi eno mme ebile e simolodiwa nako e le nngwe mo mafelong otlhe ka bo 2022 mme Marathe a re go tla dirisiwa madi go feta 1 billion pula go simolola dikago tseo. The model facility is a single-story office block. Diofisi tse di tlebo di akaretsa diofisi di le boroba bongwe, mantlo a le supa a boroko jwa mapodisi, go akaretsa dikoloi di le 2, didirisiwa tsa ICT le didirisiwa tse dingwe fela jalo. And other support resources. Mme Marathe o ne gape a gatelela gore thulaganyo e ntšha ya go kopa dithuso mo setšhabeng e Adopt Police Station e tsweletse sentle. We would soon be receiving 20 vehicles that would be donated to Botswana. Mo nakong e khutshwane re solofetse go amogela dikoloi di le 20 tse di abelwang sepodisi sa Botswana ke baeteledipele ba dibanka tsa lefatshe leno. Mo nakong e fetileng dikhampani di re file dithoto tsa motlhale o di ne di tswa kwa mehameng wa moepo go abela sepodisi sa Botswana. Component had donated several vehicles to the Botswana Police Service. Go ya pele sepodisi sa Botswana ba tlhalositse fa ba tla tswelela ka go hira ka jaana ba solofetse go na le diphata tse 1000 mo ngwageng wa madi wa 2024-2025. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tona botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re dikhamphani tse di ikemetseng di nnile le seabe se segolo mo go lwantsheng kanamo ya mogare wa HIV ka go dira mananeo a rutang babereki ka ditsela tsa go lwantsha mogare o. Dr. Dikoloti o ne a bua se kwa putigong ya HIV/AIDS e ne e rulagantswe ke lephata la botsogo le mokgatlho wa Botswana Business Coalition on AIDS. Ke o lebogile re ipotsane. Go ya ka dipalo tsa lephata la botsogo batho ba le 360,000 ba tshela ka mogare wa HIV/AIDS mo Botswana ga dipalo tsa go thibela mogare go ya kwa leseeng tsone di le kwa tlase ga 2% kwa bokopanong jo go tlhalositse lefatshe leno le kgonne go ithelela maitamo a lekanana la mahatshe la HIV/AIDS la 95 le maikaelelo a lone e leng go netefatsa gore batho ba ba tshelang ka mogare ba tsaya diritibatsi go kganela mogare go hetela kwa bathong ba ba tshelang le bone. By providing updates on the current situational analysis of HIV and AIDS, STIs, NCDs, and of course COVID-19. Bokopana bo tshwana le jo bo botlhokwa ka puso le dikhamphani tse di ikemetseng di kopana go lebelela kwa lefatshe leno le tswang teng mo go lwantsheng kanamo ya mogare wa HIV le go taka mananeo a mašwa a go lwantsha mogare o. It is also crucial that we clarify the mandates of key stakeholders in the private sector. We will make sure that all the health
gadgets or promotional materials. Re le ba Botswana Business Coalition on AIDS re na le lenaneo le ka lone re abang dikausi kwa di-company ka go harologana. We have BBC as the distribution center for Gaborone. 9% here. This is the proportion of the population of adolescents and young girls who are 15 to 24. Dipalo di supa ha bana ba ba dingwaga di le 15 le banana ba ba dingwaga di 24 le bone e le bone ba tsanwang ke mogare wa HIV ka dipalo tse di kwa godimo. 7% of new infections. Go thaliso ha bodiredi jo bo itekanetseng le jone bo ka kgonang go ntsha maduo a mante. Depswana ne ya nna komponi ya ntlha gore e ntshe diritibatsi ibile gore dibatse se go nna ga ritibatsa mogare hela thata kana moya yone ya go tlase le babereki ba rona ba ene gore ba latlhegelwa ke botshelo go hokotsegile la thata from 4.8% bogolongkolong jo to 0.2% jaaka re bua. On Mondays, employees do gather. They've given something like 15 to 30 minutes for educational purposes whereby we share bereki ba water utilities ba kopana mo sepolo go mongwe le mongwe bua ka tsa botsogo whereby people are educated about the available programs tsa HIV, available programs tsa NCDs and many other. Intse le gone kwa bokopanong jo Dr. Dikoloti a re lahatsela Botswana le mo lenanong la go isa ditamelo tsa bolwetse ja tlhaloganyo kwa dikokelong go atametsa ditamelo kwa setšhabeng. Ke o lebogile re Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Ke gone jaanong gore re tse tsa metshameko motho Tumo o gorogile ka tsone Tumo di kgang di a tswa ko BFA di rira di reng gona no nyana ne ke itha ke re kgang ya teng re tse re weditse maloba ga re bua gore nya go tse re tshwetso e tserwe jaanong gompieno re utlwa dikgang tse dingwe gape ra morago ga gore ba ntshe maina a mabedi a the presidency le go tla Botswana Football Association mo tsatsing la maabane le letse le rotse gape maina jaanong a mararo mo go ba batla emelang botautona ba le khotla leo o gakologo le gore se se tla morago ga gore Botswana Football Association tota mongwe ba ne ba ikwadisitse ba ikopile go emela maemo a presidency re Tarik Babitseng a itile ko le go tlhagalemo la Botswana Football Association gore o ka re ga tsengwa mabaka teng lene o na sa tlhaloganye ka jalo a itela mme le khotla leo la motsenya mo la kopa gore a tsengwe mo go ba batla emelang ditlhopho tseo tse di tla tshwara gore le dumalana le ene irra le dumalane le ene gore wa tshwanelwa jaaka ba bangwe ba ba emetseng maemo ao gore le ene e nne mongwe wa ba ba emelang maemo ao Motswana o rile go swa senku a re tswela ka tsela ditiragalo tsa teng di tla nna di ntse di tswela re di lebile a re ka gangwe re tsene mo go tsa motshameko tsa mosone motho Madume nka bogela ka dikgang tsa motshameko mme tsone tsa re moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association re Moses Bantsi a re lefa dikgwetlho di nile dintsi mo motshamekong wa mabelo o lebogela ditlhopha tsa lekgotla leo go bo di kiteile sehuba go rutuntsha le go alosa batshameki ba ba sa tswang go tlotlomatsa lefatshe leno ko motshamekong ya di-Olimpiki a re utlwa katlego kgakole ka pego Moeteledipele yo a re lentswa ditlhopha di kopana le dikgwetlho di tshwana le go emisiwa ga metshameko kwa dikolong ga di aka tsa phutha matsogo mme tsa netefatsa fa di alosa dinaletsana ka go farologana tse lefatshe leno le dinwamoro gompieno bogolo ja morago ga school sports nna se emisiwa sa diragale mo lehatshele jaanong ditlabo tsa rona ke tsone tse di tserre maikarabelo a go katisa bana go ba ntsha ko moding go ba thotha le go ba mo seemong se re le mmogo ka puso e le mo tseleng ya go busetsa metshameko kwa dikolong seo se solofetse go tlhofofatsa tiro ya ditlhopha tsa lekgotla leo ya go rutuntsha bana mo metshamekong go tswa kwa moding school sport ga se berekele mabelo hela se berekela metshameko yote mo lehatsheng la Botswana ebile kana motshameko ga re tseela ke gore ke go a di-Olympiking gore
o ntsha bana mo go direng dilo tse dingwe tse e leng gore ka moso re ka tsoga re di ikwathaela jaanong gone mo re a galeletsa mo bekeng e tanye re na le team ya rona ya di-juniora under 20 e tabe e tsaya loeto go leba ko Peru ke gona ka re tabe rona re le Botswana Athletics re tsaya loeto re baakanyetsa 2028 Los Angeles ra lelaletsa bagwebu ka bophara ra lelaletsa bothe gore le kopanne le rona morero wa gore re godise bana ba rona gore e tere ha re ya ko di-olympicing tsa 2028 e be re tsamaya ka team e kgolo gape be re solela gore mme re ya go bona dimedale go heta tse re di tsereng gompieno. Mo nakong e fetileng lenaneo leo la metshameko ya kwa dikolong le